palo ye ya setšhaba e reretswe fihla pheletsong neng? O ka la 30 Mei. Jwale na ha ba bang ba ntse ba phomola je taba ye ha e tlo kenana le pokello ya dipalo tse nepahetseng? Mmeke mogolwana ga mainwane ke kopa hukla gore na taba ena eo e hlalosang ya gore batho ba robedi ba 8,000 ba bangata. Bureau of Statistics le lekala ditšhelete di tsebile neng ka gore pala setšhaba e lokela go ba teng le batho ba tla lokela gore ba tle ba hirwe? Ya ba boitlhopho ba bofeng gore selemong se ga le hira batho ba 8,000 go tle go sebetswe ka thello? Jwale taba ye ya meputso e bile le bothata ha e fihla go kae? Mme ha ba boitlhopho ke ba o tloa dilemo tse o tloa ka dilemo tse 2 tse fetileng e ne le a le itlhophela o tla hira gona ba le go setse beke pele kgwedi ena eo reng ke ya go balwa ha setšhaba e fela, empa ke yona le ntseng le sebetsana le netefatso ya batho gore ba tle ba tsebe gore ba gole. E tlhalosa yang taba eo nna? Mme tumello ya tshebetso mme ga motho a sebeditse a leshwe, tumellano ya lona le ba badi ne le gore ba leshwe ka mora nako e kae? Beke kapa kgwedi? Tumello ya tshebetso e ba letsatsi, e ba beke tse 2 kapa kgwedi? Ya lona e ne reng? Jela le mo kgwedi ya bona go tloa thupelong kwa ba se ba sa leshwa, na ona le tsela eo le ba phetsang meokgo ka yona?
go tla tseba Bureau of Statistics le lekala mme go na re botsa dipotso wena a re ntumellano ke hore ke moputso wa letsatsi e kena kgwedi fela ba re ba kgweding ya bobedi ba ntse ba soka ba gola ke yona taba eo le goreng ke diehile ho etsa dintho tsena tse hlokang ka mabaka a ne ke a boletse so ntse re dumela hore immediately ha batho ba fetile taba tse tshwanetse ba di listitse shebeng hantle hore ke batho ba nepahetseng ba tla kgona ya mme hona le taba mona ya hore e ka hona le ba hirilweng ka sepolotiki hona le maikutlo a hore e ka hona le ba hirilweng ka dipolotiki mona nna ha se le leng la mabaka a ka etsang hore ebe ho bile le tiehiso e jwalo ha hona batho ba tswang mabatweng ho bahlanka ba mme tabeng ya hore ba bang jwale ho ne le hona ho etsang dipatlisiso tsa hore ke ba neng ba se ba ntse ba sebetsa morerong wa dihalahala teng e jwang le yona ha le tsebile le tsotsi ya pele seletseng fela ho la tshunyeo na le ba ntse ba hirile dihalahala le sana le ba ntse ba sebetsa mesebetsing hona ba rana ka mona fela ba apply ka mona bala na ba fidana empa ba bang ba thaba ba lokela mesebetsi hang ha o fumana hore ke batho ba mositone bala thaba lokela ke boemong bofe mo public service e sitwang ho hlokomela mohlanka wa mmuso ya tlohang ka ntle a tla ka ntle ha ona le COVID ke ba ha sentere ba tsentse ba la ke ditaba tse di submita email tse ne di fana tsa lekala la ditaba le ona se mo public service ke kgona ho kopana le application tse tsa batho ba haholo ho dino maraitha wa di assistance supervisor ba ke ke di fumane ke public service ka potolo o bana ba kokota monyako bona ba ne ba sa qale public service jwalo ka bane ba mangolo ba mokgahlelo o ka hodimonyana ya sa ke mo public service me hona le taba mona ya hore e ka hona le ba hirilweng ka sepolotiki hona le maikutlo a hore e ka hona le ba hirilweng ka dipolotiki mona nna ha se le leng la mabaka a ka etsang hore ebe ho bile le tiehiso e jwalo ha hona batho ba tswang mabatweng ho bahlanka ba mme tabeng ya hore ba bang jwale ho ne le hona ho etsang dipatlisiso tsa hore ke ba neng ba se ba ntse ba sebetsa morerong wa dihalahala teng e jwang le yona ha le tsebile le tsotsi ya pele seletseng fela ho la tshunyeo na le ba ntse ba hirile dihalahala le sana le ba ntse ba sebetsa mesebetsing hona ba rana ka mona fela ba apply ka mona bala na ba fidana empa ba bang ke boemong bofe mo public service e sitwang ho hlokomela mohlanka wa mmuso ya tlohang ka ntle a tla ka ntle ha ona le COVID ke ba sentere ba tsentse ba la ke ditaba tse di submita email tse ne di fana tsa lekala la ditaba le ona se mo public service ke kgona ho kopana le application tse ne tsa batho ba
haholo ho di maetsa wa di assistance for ka di idea ko di manage ke service policy ka potolo o bana ba kokota monyako bona bana ba sa qale public service jwalo ka bana ba mangolo mokgahlelo o ka dimonyana ba sa tsene public service dikgato tse nkwang motho a ka fumanang jwale a sa lefuwa habedi ba di feng ke ba ba tsitsana le tsela ka ni naike statistics di ka di tsana la ha di tsana ha le para tsaka ka bota li ka i tsha ga na i tsiki ya ho ba tsebile taba ya hore jwale hona le dipotso tse bonahalang di thulana le metheo le ditumelo tsa Basotho jwale batho ba seng ba le baholo dilemong ba tsena bona di a re tsitsipanya ha o ke go tlolla taba e nngwe go utlwana e hlalosa wa o na le maitseng o butsuwe na o na le boswefe jwale ha o modeno mpa o jebile ya modeno o mohlomong bo mading ke mametse ke mo di tsa diteng no re la nna hore di tsa tsena hare di a di bona mona ya di tsa di statistics ba sele di paetan e leng di tsa da tsona ba sale di tsona di tsa bona tsa tsale di mere e ne le di tsa di tsa tsa bona ba ra tsa ka mitsere ya ba ne ka pani di tsa bona so e teng ka ra se ya di ba di ka le ba bona ba ka na ra tsena ka tswa di tsolo ba la ka in pa e teng ke ra tsela ke mo tsa tsailan ke la bo tsa ka ka la e ka tswe ya na la tswa o di ra sa di ba ba la ke ke ka se ke ne ha le ke tsaya na ba ga di ta ta ha sa le ke phoso ho ke kopa ho utlwisisa mo o re tshwarana jwale ntse le sa bapatse mona jwale le teng ke na ba monyetla gore ke ho utlwisise dintlha tsena hantle o re palo ye ya setjhaba ha e tsamaisang le dipotso tsa lona le lebio ya se fela e boetse na le tsa balekano mmoho le lona ha le ka di tsa ha se le ra ha le nya ra ka le ye ya di tsa empa ba tsa kara solo she ko ka mo se ko ra ta ni ra le ra ni se ta sala na le pele ka le ko ra di ka la si ba na ha le ba ti ti le na ta di se le di ta na ke san ta ya na te ta ni se ha le di se kara ta na le se le na ke bona di ma di ta go ha ho ba se na di ba se di ta a ke sa le ka me ra le na ma bona se ta den ta bona okay ya utlwa ha la taba yena mohlomong ra utlwise hantle hore lona o ehlenyeleng wa lona ke ho feng ho eleng ha matso wa lona ke ha metswana lona ne ke re utlwe hantle hore na palo e ya setjhaba e gore na e hlakile wa re kenyeletsa le ntho tse ding ho Basotho kapo dipotso tse se di kenella fela hobane le re ke di stakeholder tse di batlang e ba se di kenella tlasa sekgele se sa hore palo ke ya setjhaba batho se ho balwa le dintlha tse ding tse bang Basotho ha ba lebella hore be ke tsona tse balwang United Nations principles and recommendations. Dinaha tsena kaofela tse tataisanang ke tokomane ena. Dipotso tsena kaofela ke di tsa di tshwana dinaheng tsena kaofela. Se sa fapana dipotso ke tsena tse
tse boletsweng ke di-sector tsa rona kapa basebedisi ba rona ba dipalong. Gobane ka lekala tse le ba potso e itseng e tla seana le ka botlalo ditlhoko tsa rona tsa dipalo. Oh ya mme ane makwa ke kopa re phathela fela ka hore o ke o re hopotsa o itse ha o mookamedi wa lefapha lena la dipalo o re fe boemo bo nepahetseng ba hao. Nna ke head ya population statistics division empa mosebetsi mona wa census ke deputy census commissioner. Mme ka Sesotho Ke re hlalosetse boemo ba hao ka Sesotho mme. ke motlhabedi wa lekabana la dipalo tsa population tsa setšhaba. Oh wa mme re a leboga mme Matlokotsi.